nên vlog kan tran le lo khanga jikan ro sur na sal doka to na sai tol dor ko tangin kan let me ka sai dol dor kan khalet zon kan tlan to na hian chuan kan tlan nan hi kong hnuai tin kan tlan thanga hi dor kon tang hi sai tol dor kon tang ai zo lampang tlan na kong ani thi kha an sai ni se chuan tlan thla zelanga lai hi sai tol chimveng area antia OMA chuan bazar branch area ania VC a chuan VC sai tol VC1 kanan ngai chang lok ani chuan he ta hen kan ko langa so ta chuan reng pui tlangwal reng pui a awm ani lai hi Ebenezer's bookstore ni a kan tlan pel le a chuan helai hian vlog masalama kan lo tar lan to i sai tol chimveng biakin pan chhauna kan ti kha hi le zongin alo le ta a chuan kamera hi kutaken me ni wang hian lotus sam ni lo munam thailo me the chu ami lo shi thil ula helai hian hei khachu hi fai nom khop mai hei kung chaklam pang phei chuan chena sa helai hian CLD auto part zorna oma tuna kha kan tlan pel chia ani khan scooty part sang te kerem sangi nei tunu ani an zuara oil sang te po nei kim thale ni tuna hian kong hnoya kan phei don ani chu kol phei anga tian kong hnoya phei don ani tian sai tol no tanga kong hnoya CI veng traffic point tu na kan huwa kha ni a khatra kong hnoya kan thenga kong na kan phei char helai hi VC1 area kan ti to kha NEC road kha ni a chuan tona hian scooty kan tok me kan ni ko mai ka chung ro kan no ma tona hian kong hi kwal tu fa lai hian hi khatung len hel do na lo ma kwal phei zelanga ni khan so da son nian kala kan lan khan kira kan ma a chhum jin na thing din na ki thlan mol hlui ani sai tol chimveng thlan mol hlui ani a ta khian lung engam zat no ma ti khian thlan mol hlui ani a thlan mol ta chu hemi kan thlang zon lam ko ta khon awm ani ti kha khan an sei vel ani a ti chuan helai kor chin hi chimveng area kan an ti VC1 bazar branch OMA ti khami kor area china kha kanan pel ta chia tuna hian veng lai area kan kal le tran chia ni veng lai VC1 VC2 area nia OMA chuan veng lai branch OMA ti ani chuan ta hian kan tlan zelanga hi primary school ani chuan hemi primary school pia chia hian kimi khi sai tol veng lai presbyterian kom kan biak in ani a pia chia so lai mi so thangwa zo ma te in ani chale mai ani hian ar tam tak ar ani ya rainbow rooster te tui nei chin ani chuan he tai kan tan thile chara chuan helai chang tukong pen chho hi kong chung pon kha ni hi ta tanga chho lo hin kan tan tlang phei don ani chuan kan tan tlang phei so lai so DRDA office ani hei kan hmu thianga hi DRDA office of the project director district rural
Development Agency ha ya kan tlan pel chuan helai tun kor kan tlan pel chia hi kan kol chia hi VC3 area saitual OMA chon pui branch OMA ti ni a chuan saitual VC chon VC area chuan katiang khan VC3 area ti alo ni boka tuna kan to meki puchhana ani John ni som ni ni am vote ti da uhla kan mai theya kolom korlu tuanum maron sinhu maya kha chuan he tai kan tan na hi sala CLS store ti ni ani hian granite marble le heng ngani steel fabrication lampang hi anti thei veka tan chuan tan pan thei ngani hei kong chunga tanga kong hoi to na ni pula kan tan ka saka block ma sa traffic point khani a dilama kan peng thanga helai hian chome zuar tiu di kon ama chome hei hi Phulen road lam kong hlui ani Phulen road Phulen phoi buang khi ta song pulon te poneng chu lam zong road kong hlui khani a chuan kong thare ro chu nakina next vlog kan nei le huna kan ta lang don ni ti kha kan se ni se lam a hian ineng mazat a oma tin kan tlan per seta kan lo ti man lova saitual nazaret ko shat bikin kha kan hnung lok a khian a oma ka kha saitual not presbyterian ko san changa indang thar ni a camera hi kan thata hot maya oni se lomom chuan helai hi katura kan tlan kong hi symphonic records pan na kong khani recording recording soundtrack le khang ti ang si voice dubbing how chi song kha chuan helai kor hi ni yan kor kala symphonic records pan na kong zel kala ni a